Bez imena 2. Verujem itekako nestrpljiv da zide na modnu pistu je i Đildo Damjanović Stresa, član upravnog odbora Lagura Vela Vrata te jedan od osnivača Lagura. Škojić, obrt za ribarstvo i prijevoz morem postoji od 96. te je proveo projekt da bude lakše u Laguru. I on ima tu svoj fan klub, hvala i za Đilda. Nije lako, ali naučio sam se i onda meni je okej. Ja volim biti na moru, pa ja sam zadovoljan s tim. Ako se voli more i tako, onda je... Ali to ne može raditi čovjek koji ne voli biti na moru, tako. Ja sam rođen tu, to je od rođenja tako od uvijek i onda to ide nekako. Ovo je ko neke male hobotnice, tako, nisu to hobotnice, ali je slično kao hobotnice. Evo, to je škampi, najbolji specijalitet na Jadranu. Nema ih puno. Ovo su mrkačići ili muzgavci. Oni dođu na škampa. Oni dođu na škampa u vršu i pojedu škampa. Tako da škampi svi vole da jedu, i ljudi i ribe. Ono što je dobro, svima je dobro. Pa, škampi se može loviti cijele godine, ali najbolje je na proljeće. Najbolje je na proljeće, jer po zimi je malo radnih dana i ovi muzgavci, mrkačići, oni to, ako se ne ide svaki dan, onda oni odu u vršu unutra i pojedu sve. Pojedu cijeli ulov. Tako da najbolje po ljeti, na proljeće i po ljeti. A treba biti uporan, treba ići uvijek, pa onda uvijek se nešto uhvati. Pa sad se bolje ići u neko udruženje, biti u udruzi, pa se dobivaju nekakvi poticaji od Europske unije. Tako da mislim da je ipak bolje biti u udrugi. Mi smo u Laguru. Tako da uvijek se nešto... Treba pratiti te fondove i to kada oni davaju te poticaje i onda se prijaviti. Dobio sam nešto za sonder, za frižider i tako dobio sam te poticaje neke. Elijana Zec-Solina, voditeljica Lagura Vela Vrata iz Cresa. Trenutno se nalazimo u gostionici Mareta kod našeg domaćina Alfreda Saganića, inače ribara i našeg člana. Lagur Vela Vrata je organizacija osnovana 2016. za provedbu lokalnog razvoja vođenog zajednicom, kako bi uključili što više, podignuli svijest o važnosti ribarskog sektora u zajednicama. Lagur se financira sredstvima Europske unije iz Operativnog fonda za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske.
Lagur Vela Vrata pokriva Lošinj, Cres, Mošćeničku Dragu, Lovran i Opatiju i provodi se 44 projekta preko naše organizacije i više od 16 je direktno iz ribarskog sektora. Kako bi zahvalili svim našim suradnicima i prijaviteljima na projekte koji razvijaju zajednicu i dižu svijest svima oko nas koliko je stvarno bitno veća konzumacija ribe i koliko je u biti težak taj posao, da ga se ne shvaća zdravo za gotovo, organizirali smo modnu reviju, a kako je to izgledalo možete vidjeti iz priloženja. Dakle, z ovom garderobom moru poći i va noćni live i na pir i na ribaricu. Ta garderoba je ultima moda sezone jesen-zima 23-24 i večeras kad ćete imati priliku upoznat najnoviji krik mode. Znate kako to izgleda na modnih revijah? Ljudi su onako malo bliže toj modnoj piste da čim boje vidu te modne kreacije, ne budite sramežljivi, pridite semo bliže. Tako da boje bodrite si naši ribari, a ški zna. Ja sam siguran da neki od njih baš nije navajan na modnu pistu, pa ako možda imaju tremu, da njim tu tremu i nervozu razbijemo jedan velen pljeskon, a taj pljesak ćemo uputit onemu ki će probit led. Novo pečeni maneken u svijetu ribarstva. Valter Cergolj, profesionalni ribar iz Lovrana, član upravnog odbora Lagura Vela Vrata, jedan od osnivača Lagura Vela Vrata, te član udruge malih priobalnih ribara. Pljesak! Kakva euforija! Slobodno dame iz publike, moram malo taknuto ovi materijali. Projekta Danuncio vozi u Laguru. Opa! Imali smo jedan seksi trenutak ovdje na početku, to je bila predigra, a sad će se skroz ući na kraju. Bravo, još da zavrtiš, sad tu jaketu i onako hitiš na publiku. Bravo, dobro smo krenuli. Remo da je samostalni ribar Saša Štromare, postoji od 96. godine. Zapućen na samom početku, vidjet ćemo čaće nam on izvez za iznenađenje ovdje na ovoj piste. Možeš se slobodno malo obrnuti, vratit nazad, namestit tamo za fotografiji. Hvala i Saše Štromajeru. Remo daje. A i podmladak, manekenski podmladak je tu. Ribarski obrt Miro posluje od 2017. godine. Sa svojom mitjom manekenkicom. Ovo je najslaj izlaz večeraska do sad. Hvala i Kazimiru Bogoviću. Daniel Rerečić iz Malog Lošinja, član udruge profesionalnih ribara Ježinac. Reful obrt za ribarstvo i trgovinu, postoji od 2000. godine te je proveo 2 projekta preko Lagura, Bezimena i Bezimena 2. Verujem itekako nestrpljiv da zide na modnu pistu je i Đildo Damjanović Stresa, član upravnog odbora Lagura Vela Vrata te jedan od osnivača Lagura. Škojić, obrt za ribarstvo i prijevoz morem, postoji od 96. te je proveo projekt da bude lakše u Laguru. I on ima tu svoj fan klub, hvala i za Đilda. Dražen Randić iz Lovrana, Cesara, obrt za ribarstvo, postoji od 2015. To je nositelj projekta ulaganje na ribarskim plovilima u svrhu poboljšanja radnih uvjeta u Laguru. I on otkriva večeraska svoje novo manekensko lice. Za večeraska možda neki od ribardi shvati da je cijeli život delao zapravo krivu stvar, a da va njemu leži maneken. Eduard Galović iz Mošćeničke Drage,
član upravnog odbora Lagura Vela Vrata od osnutka. EIRE, obrt za ribarstvo i usluge, postoje od 98. a nedavno ga je preuzela supruga Renata, koja također aktivno sudjeluje u radu Lagura i on se počeo lude otputjevat. Možda on hiti tu jaketova publiku, to ono će ištemo da bude malo dinamike ude. A kako je to onako lagano, full monty, skidanje do kraja, bravo, bravo. Bile to Eduard Galović, Stjepan Nedoklan z Malega Lošinja, član udruge profesionalnih ribara Ježinac te predsjednik ceha za ribarstvo i akvakulturu Hrvatske obrtničke komore. Ribarski obrt Laura, posluje 2005. te nositelj 2 projekta u Laguru. Laurin Makeover i Nova Energija, oba projekta dobili su podršku WWF Adria. Hvala i Stjepanu. Tomislav Orlić će zakoračit na modnu pistu iz Malog Lošinja, član udruge profesionalnih ribara Ježinac. Ribarstvo Orlić posluje od 2018. A on, što se tiče manekenske karijere, posluje od večeraska. Remo opet do Malega Lošinja, od tamo nam dohaja Marko Gali, član udruge profesionalnih ribara Ježinac. Profesionalni ribar Marko Gali posluje od 2005. Tako je. Da vidimo kako je ono svijetu manekenstva sa lagano osmijehom na licu, kako je ovo korak. Da. Ima tu jednostavno motava, njemu leži taj maneken. Njega večeraska otkrivamo u gradu Cresu, na otoku Cresu, čak 2 put se na zadovoljstvo mnogobrojne ženske publike ovdje prošetao. Jedan spontani vrisak ženskoga dijela populacije ovdje. Wow. Marko Komadina, Mali Lošinj, profesionalni ribar Marko postoji od 2003. godine te nositelj projekta Rebeka Invest u Laguru. Osim ribarstvom, Marko se bavi i turističkim prijevozom, a možda i modom. Kakav je ovo bio skok. Dobro, idemo dalje. Mate Brozić iz Velog Lošinja, član udruge profesionalnih ribara Ježinac. Profesionalni ribar Mate Brozić od 94. postoje, vidimo se naravno, se vidimo, ćemo neći popit, te je proveo 2 projekta preko Lagura, Velo Sunce i Škampi. Oba projekta dobili su podršku WWF Adria, uz njega vrijedno radi i sin Igor. Pljesak iza njega, iza sina Igora. Glaukovca iz Lovrana, član udruge Lantina Lovran, tu je obrt za ribarstvo, posluje od 2017. I on večeraska otkriva svoje manekensko lice, lagani, brzi, sigurni hod, naklon, kratko, jasno, precizno i koncizno. Marino Galović, Mošćenička Draga, Škampar, vlasnik Marino Galović, posluje od 96. Bravo i za Marina Galovića, Ninjin lako nisu baš navajni na ovakova svjetla reflektora kak gledaju juštova njih, nego ona kak gledaju viševa more, ali stoički se ove uvjete modne piste jako dobro podnose. Ivana Rudan z Brseča, majka Kristijana Brubnjaka, vlasnika obrta Kristijan Brubnjak, inače profesionalnog ribara je tu. I za ovu jedinu damu danas kaude na modnoj piste zove mi Škornjam i ke su 20 broji veće, ali ona to stoički podnosi, profesionalno je zakoračila na ovu modnu pistu i uspjela je zriva do kraja. Na adekvatan način je zamijenila svojega sina i ostajemo i dalje na Brseču. Znaš ti svoje ime? Kisi, pridi semo. Vidite, ono panika, ja ne znam kako se zove, još ako on ne zna kako se zove, sad se predstavi. Još jedan put. Sironić Damir. Bravo za Damira Sironića, ki je ovdje došao, sam sebe predstavil, makademu je kraj. Jedan još ti ostao. Još jedan ribar, di, rešeno se. Naravno, i naša predsjednica, voditeljica Lagura, Elijana će nam skupa sa svojim potplatkom prošećati de po ovoj piste naš domaćin Elijana Zec Solina. Hvala i njoj, bila je vredna, trebalo je sve ovo skupa organizirati. Nadam se da su i naši trio asi ki su
izvrsno krenuli u ovu večer i tekako Paritjani da nastave tamo kada su stali. Vi naravno svi skupa ostanite u D, tamo je već neće jako lepo počelo dišet, ali pre samega kraja još moramo par besedi reći i zahvalit se svemi onemi ki su dali svoju energiju, trud i zalaganje da bi ova večer uspjela. Orada Adriatic d.o.o. za ulov, uzgoj, preradu i trgovinu ribom ima sjedište u Cresu, te na uzgajalištu radi više od 30 ljudi iz lokalne creske zajednice. Članovi su Lagura od osnutka i nositelji projekta mreže za kaveze u Laguri. A zahvaljujemo se i ribarima koji nisu mogli doći na ovu ribarsku modnu reviju, a to su Tomislav Dijan iz Lovrana, Moreno Gržančić iz Lovrana, Edi Cergolj iz Lovrana, Daniel Gospić iz Malog Lošinja, Joško Galović iz Malšinčke Drage, Igor Morin iz Malog Lošinja, Damir Sironić iz Opatije, Goran Sebastijanović Mali Lošinj, Predrag Paparić iz Malog Lošinja, te Luka Preksavec iz Cresa. I njimi pljesak. Mislim da su svi ki su trebali dobiti pljesak. Čadavaričen, uživajte u ovoj večeri pred nami. Trio Asi, još jedanput ih pozivamo, tu su Paritjani, slobodno lepo zatancajte, zakatajte s njimi i uživamo tu tamo uz sve one delicije koje nam se Paritjani. Bili ste izvrsna obrana. But I still having fun. What I'm looking for. But I still having fun. What I'm looking for. But I still having fun. What I'm looking for. But I still having fun. What I'm looking for.